Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on hulu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yogana luo jo ya ni yogana luo to chopuma ina ana yesibala sumnome ina aditiko luo ga yugu gadu ga kokoma Corin le etauma ina aditiko luo ga yugu gadu tsedo ta jalia de ti petulu sumoyo hu yoza sione tsetian konime Hölwe botaume Yoje nalu lakwe asasau ayam peleume Kwimine noma gulon shanya gadu Yohau numang galeni Nyeteo yobubue deo Doto lukweta huzeuja Noma tiga zidoni gauji piume Ajimine ena Weu gauja Mia du ibang deka za nhau me tiga ikon ha on dogo madoni ha on tiga za thau mi yene bilau la sotion yomu pha jimo a cho ga du gadon chuni zumo umama bia zazi yose khonse ho Bao on rapio miyan yoje nalula kwe Yesu kalian weo a cho jachuni dome me tsohade miye doko meo a chon chobao tsohade ho miye ne biu bawan weo chobao Amen Ayani do na she ziyao tsonga yamo Orlando mo No ne salaza ga sombobate ba chobalunge Corin Eduo la cha la me Usho uchu mia la mine ngama me la nga le ayo neume ngama mamelanya si le enenge eho noma mamela si le nga sinyama eho tije payazame le ayo eume tijerena ichu yoche ho kamu yulaume nga ma khwega nyina jo la khwe Colin nga ma holio zaoji manguna ichu Yulio yomu yose yuze nelaume Tipoa Corino Nobe dayan hau gulon zau tsoha loho ngato Manga lo Ayo mitsa ho Masito Noa udutan gulon shau gako Bodo Nga Noma Yosho shoe ya jo ga ya mu gadu la lueje mu mato mi ye yose khonse bidola gadu ma Corin gemoja Tsohan choba la khwe mi ye yose khonse bidola gadu me Ayoa adi ama Dayan hau gulon Za thau loe yomu pae mume Miya ayo za Yoga naluan Tsogan ho bion bieuje Bine la mine Ngama weo Achongadu Umne nyaume Miyene bila gulon kwedon Loma somo yohu tsenyi yoza uone tesum
Ti goli tu somo yo hu tsini, yoza ni che shione sum cheti. Episu somo yo hu yoza sione tsini ho. Ti petulu somo yo hu yoza wione cheti la kwe. No homo nyame. Umama bia zazi yo se khonse ho. Bao on ga pye miyan yo je na lu la kwe. Yesu kalian weo a cho jachuni. Mi ye adian la so bi la tha je pye me. Khaliza to luan mta mi ye go sha ga je ne. Gulon bi tha me. Jong ho we ga je la kwe. Khaliza amu beo ga onlani mu ga du. Kha tiku bi tha me. Noa no khanya lue mi yan chi hu chi mo ga du. Bé thở á dư là khuê thì gặp dư mẹ. Chỉ mà ga ho gì thì chỉ mà mò ho gì ni cha khuê ta phiền la lùng à cho đồ yêu mưa xa mưa lệ hum tha ga ma lô thì nó ni cho siêu mà xia sai thiên nó lù ý sẽ yêu tìm nhà la lu na có yêu sự được nhà la nga à chỉ lẽ nó xa mê lê hơ mi khuê ta gia gia mà gia thì nó sai thiên nó yeah nè tha biang la lu Giêsu yêu kha yang do phe phe la nga yo khoi mi phao nè de yo hơ mi khuê ta ya je do to bio ji go mi ye to yi me sai thiên nó lù ý sẽ yêu tìm nhà la lu na có yêu sự được nhà la nga à chỉ lẽ nó xa nơi lê hơ mi khuê ta gia gia mà gia thì nó sai thiên nó